Dobar dan, sa Kao što Ivan reče, u Crkvicama smo ponovo. Nešto sam zabagovala. Dobar dan iz najkišovitijeg mjesta. Ovo mi je Vjerovatno pred kraj nešto. 8. put krećemo ovaj intro. Dobar dan iz najkišovitijeg mjesta u Evropi, barem su nas tako učili. Nalazimo se u Crkvicama. Ivo, kakav je plan, gdje idemo? Trenutno smo kod ostataka ove austrougarske pekare koju smo snimili u vlogu Najkišovitiji vojni grad. Tako je. Pogledajte ako niste. A krećemo malo kasnije ovog prvog dana ljeta zato što smo onako leškarili i bili lijeni u Cozy Cottage, predivnoj vikendici i kolibici koja je onako pravi užitak za odmor. Ali u svakom slučaju idemo na Veliki Kabao, najviši vrh Orijena. Ne samo što je najviši vrh Orijena, već i najviši vrh Jadrana. I sad je vrijeme da se malo oznojimo i da malo penjemo. Nemojte malim kolima ići uda. Preko puta nas vidimo stražnik. Eno ga gore. Također ga imate u vlogu koje smo malo prije pomenuli. Makaramski put nas je doveo do raskrsnice. Imate lijevo i desno. Mi idemo za Orijen sedlo i dalje. Znači lijevo. Ivo, kako ti se čini put do sad? Sa terenca sasvim lagan. Sad ćemo da pokažemo. Nalazimo se u šumi bukve, predivan je vazduh, temperatura je savršena, imamo sad prirodnu hladovinu, ja sam maltene u ovom double decker busu, maltene jednoj turističkoj turi. Volim lijepo. Naravno, ovaj put su gradili Austrougari, kao i sve ovdje, i služio je da spoji Crkvice, vojni grad veliki, sa Orijenom. Danas spaja opštinu Kotor sa Herceg-Novim u zaleđu. Može li se? Došli smo pred sami planinarski dom Orijen sedlo, blizu smo, imamo nekih 5 minuta do njega pješke, nismo mogli kolima do njega, srećom smo znali za to i pustili smo dron da se uvjerimo jer je put propao i samo je za motore. Idemo da vidimo koliko. Promišljamo o tome kolika je mašinerija bila potrebna da se probijaju brda i da se naprave ovi prolazi, prilično prohodni putevi, a onda iznad i pored su svuda stabla munike koja, pitam se koliko može biti stara, ali izgledaju veoma impozantno. A evo ga i razlog zašto nismo mogli dalje kolima. Ovaj dio puta je odronjen već dosta dugo, koliko smo čuli. Istekla garancija putu. Našli smo se ispred informativne table koja nam govori o tome da se posebna vrsta irisa orijenskog nalazi na planini, poznatiji kao perunika. Botaničari u principu pokušavaju ovu endemsku vrstu da sačuvaju i Park prirode Orijen poziva ljude da fotografišu i šalju te fotografije na mail adresu parkprirodeorijen@gmail.com i da zapravo susret sa perunikom ljudi ograniče samo na fotografisanje i uživanje u njenoj ljepoti. Približavamo se planinarskom domu Orijen sedlo, odakle zapravo krećemo uspon na Veliki Kabao. Još jedan divan primjerak iznad mene, još jedan ljepši primjerak iza mene. Odmah vidimo našu današnju destinaciju Veliki Kabao. Evo prve markacije za Veliki Kabao, sat i 10. Ovo je taj put koji vodi prema Herceg-Novom, gdje možete biciklom ili kolima proći, motorom, a mi zapravo idemo odmah u ovaj kamenjar i rastinje ka vrhu. Staza je fantastično markirana, na svakih maltene 5 do 10 metara postoji markacije. Tako je, ovo u stvari najbolje markirana planina u Crnoj Gori, vjerojatno i šire. A Ivo, i najstarije markirana planina, ali tako? Najstarije i najbolje markirana planina u Crnoj Gori, zato što naravno za dinastiju Austrougarske monarhije je trebalo markirati ovaj put. Tako je, konkretno za princa Rudolfa, koji je volio planinu i ovo je sve očišćeno prije više od 1 vijeka da bi on mogao da šeta uda. Kako ovo izgleda?
Uglavnom staza sad malo spušta, idemo gore. U pozadini već vidimo magičnu Subru, jedan od vrhova koji nas čeka definitivno. Da, definitivno. Svakakvih munika vidimo. Inače su veoma bitne, rastu tamo gdje druga stabla ne rastu i sprečavaju eroziju. Ovdje je definitivno jedan klaster izgorelih stabala. Sad da li je grom pukao, vjerojatno jeste, proširio okolo požar. Tu smo na krovu Jadrana. Veliki kebab, 1894. Motivte da krenemo. Vidimo Tivet, odnosno Tivetski aerodrom i vidimo tamo negdje u izmaglici Rumiju, baš Jest, i Lisinj. u obrisima. Onda se penjemo. Lopće naravno i Koložunske grede. Vidimo Garač. Tako, ovi vinci do Garča. Moračke planine, malo iza ugrožen je vidik za njih, ali eto se vidi. Vojnik. Vojnik, naravno, posle njega. Durmitor. I šta ovamo imamo Pivske, vijenac Pivskih planina. Jeste, vijenac Pivskih planina iza. S druge strane je granica, ovo sve što vidite s ove strane je Bosna, negdje do ovoga procjepa, a Hrvatska je ovdje, tako da tu je negdje to tromeđe Bosne, Hrvatske i Crne Gore. Otkrili smo konačno kako se zove ptica koja izgleda kao lasta, zvuči kao metak, o čemu smo govorili i kad smo se popeli na Surdu po Kučkim planinama. U pitanju čiopa, kojih ovdje ima jako puno i vidimo da ne staju, da su konstantno u letu, da maltene se zabavljaju i onda smo i googlali i vidjeli zapravo da su čiope ptice koje najduže i lete u odnosu na druge vrste. Iris, o kojem smo govorili na samom početku, ili ti perunika, je nešto što nismo vidjeli, ali bi bilo dobro vratiti se na Orijen i vidjeti peruniku u svom nekakvom punom cvjetnom izdanju. Definitivno se vraćamo u Orijen jer ima što da se vidi, prije svega ova Subra koja nas čita dan zove, ima još jednom, eno je tamo, gledajte ovo, bukvalno primorski maganik. Orijen je poznat po munjama, gromovima, nestabilnom vremenu, tako da smo više nego zahvalni. Dosta ljudi nas je upozorilo također na zmije, poskoke, šarke koje su prisutne i tako dalje, međutim... Nisu nas javili. Nama se niko nije javio danas i okej smo. Nije bilo ljudi na vrhu, tako da smo imali potpuno planinu za sebe, što je uvijek poseban osjećaj. Luksus prije svega. Nema šta da vam kažem uz Orijen, nego dođite, definitivno, mi se vraćamo.